moja domovina, volim svoju domovinu punog toplog sjaja, prelipih gradova, prinoknog raja. Moja domovina, volim svoju domovinu koju oblik srce ima i moja domovina je Bosna i Hercegovina. Pitao tako jednog vrli pitac neki, a kto je ta, šta je ta da prostiš? Gdje li je ta, odakle je ta, kuda je ta Bosna rekti? A zapitani odgovor njemu hitan ta dade, Bosna da prostiš i jedna zemlja imade, i posna i Bosna da prostiš, i hladna i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna. Kako ste? Pa evo, ja sam stvarno sretan da imam priliku da vas pozdravim i da vas vidim u ovom broju, ovako lijepe, nasmijane, pametne, da želite da učite bosanski jezik, to je jako bitno, jako važno. Ja znam da vi učite njemački u školi. Prije svega ja želim da se zahvalim Udruženju Mostovi na ovom divnom druženju, rekao bih prilici da sretnem našu djecu i da vidim tu želju da uče bosanski jezik. I to je sigurno jako bitno i jako važno da vi ste prepoznali da na neki način motivirate i djecu i roditelje da se nastavi učenje bosanskog jezika. Meni je jasno da je njihov prvi jezik njemački jezik, ali porodica jeste embrion onoga gdje učimo i ponašanje, i neke prve navike, i kulturu, i na kraju obrazovanje. I jako je bitno da djeca znaju svoje porijeklo, da znaju ko su, šta su, kojim jezikom govore, koje su religije, na koji način se komunicira sa drugim i drugačijim, da poštuju svoje, da poštuju drugačije. To je jako bitno. Roditelji su ključni u situaciji da motiviraju svoju djecu, jer je nama svima jasno da su djeca preko 12 sati izložena kroz školu, vrtiće i tako dalje, kontaktu sa drugom djecom i govori uglavnom njemački, ali kad se kući dođe, sigurno je važno da roditelji imaju vremena da komuniciraju s djecom, da im daju upute i na kraju krajeva da ih upute na udruženja kao što je vaše udruženje, Mostovi, koje stvarno radi jedan vrstan posao, izvanredan posao i vama svaka čast da evo, ja sam vidio 40 djece koji su sretni, zadovoljni, pjevaju, igraju se, pričaju, šale i tako dalje i protrše 2-3 sata vrlo sretni i zadovoljni i nešto nauče. Jako je važno jer obrazovanje je naš možda najveći zadatak da djecu motiviramo, jer naša djeca, ja sam spominjao malo prije 3000 studenata u Austriji, su najbolji studenti na našim fakultetima. Sigurno da naša djeca imaju kapacitet, vrlo su inteligentni, radni i mogu da se adaptiraju na svaku sredinu. Tako da s te strane mislim da bosanska djeca i mi u Bosni i Hercegovini možemo biti ponosni na njih. Volim svoju domovinu punu toplog sjaja, prelijepih gradova i prirodnog kraja. Volim svoju domovinu koja oblik srca ima, moja je domovina Bosna i Hercegovina. Stara grada,
Volim svoju domovinu, puno toplog sjaja, prelijepih gradova i prirodnog kraja. Volim svoju domovinu, koji oblik srca ima, a moja domovina se zove Bosna i Hercegovina. Ima jedna zemlja mala, ko proljetna trava rosna, svakom topli dom je dala, to je naša zemlja Bosna.